Iyo Solomon, iyo Solomoni, iyo Solomon, iyo Solomoni, isoja nomkhonto wesizwe bobabulawa. Emakhaya namhlanje ziku 22 March 2024 sikundlovu Digida Film Productions okhulumayo umqondisi moyo umongameli webandla leMthwakazi Republic Party. Angihambi ngedwa, ngihamba lo baba uNdlovu layo uzazitsho ngamafitshane ukuthi ungubani. Babukele emakhaya linjani lonke. Ngihamba lo mongameli umqondisi moyo lapha sikwandlovu Digida Production. Siyabonga ke ithuba esilinikwayo namhlanje ukuthi sizitsho ukuthi singobani. Silibandla lezo mbangazwe leMthwakazi Republic Party eligcile kwelase Zimbabwe engathi mina iwestern part of Zimbabwe okuthiwa yiMathebeleland, kodwa thina sizibiza abakamthwakazi. Silibandla elilwela inkululeko yabantu bakomthwakazi kumbe ngithi abemathebeleland, okulibandla elibunjwe mhla ka 11 January 2014 esigodlweni samakhosi lamakhosikazi kwela koBulawayo. Injongo yebandla lethu kuyikukhulula abantu bonke bakomthwakazi esingathi imhlobo ama-tribe ayedlula 13 aphila kwele Zimbabwe. Sizikhulula nje sinanzelela ukuthi silibandla lakuqala mhlawumbe kuleliyana lizwe leZimbabwe elokukhuluma ngokuthi ilizwe leZimbabwe lelizwe lakomthwakazi eliyimathebeleland kungamazwe amabili ayethunjwe emuva le ngabamhlophe ngokwahlukana okwakuthe khona ibandla ilizwe leMashonaland lalithunjwe ngabelungu lingazange lilwe ngo-1890, kwathi ilizwe leMathebeleland elikamthwakazi lathunjwa ngabelungu ngo-1893. Lapho sokube lokulwa okukhulu phakathi kwabamhlophe laba lenkosi uLobhengula okwaba lama-Bekis kumbe ngithi izimpi ezigoqela iBheki of Gadade, lapho okwaswelakala khona umbutho kaLobhengula owedlula i-6000 besilwa labamhlophe. Abamhlophe laba bephelekezelwa ngabantu besishoneni ababesedlula inani elifika 652. iBheki yaseGadade siyifananisa leyekwe lemzansi kwaZulu, iBheki of Sandlwana, ngoba nxa sikhangelele indaba yokumelana labamhlophe yiSouth Africa kuphela kwaZulu lapho okwaba leBheki of Sandlwana kuliswana labamhlophe, kanti kwelakithi kwelikamthwakazi yiBheki of Gadade okwaba ngenye yezimpi futhi ezirecorded ukuthi saba ngabantu abamelana labamhlophe. Silazo ke izimpi ezigoqela ke iBheki yasePupu, iBheki yaselala phansi, iBheki yasempandeni. Zonke lezi kuzizimpi amaNdebele ayesilwa evala ngebhechu evikela ukuthi ilizwe lamaNdebele lingathathwa ke ngabamhlophe. Kutheke ngo-1923 kungela sivumelwano sethu thina njengamaNdebele lesivumelano samashona esingayithi iMashonaland. Abamhlophe basebekhetha ukuthi basihlanganise ngo-1923 sibe lilizwe eli-1, thina ke laba sesishoneni singavumanga. Kanti ngakwelinye icele futhi sikhuluma ngalindaba yokuthi sifuna ukwehlukana labo. Sinanzelela ukuthi sile border ehlukanisa iSouth Africa leZimbabwe okuthiwa yiBeitbridge border post. Inkosi yethu uLobhengula yayisayinela ngo-1887 ukuthi iborder ehlukanisa iBotswana lathi futhi iRamahwebana border post. Inkosi uLobhengula yayisayinela ngo-1888 ukuthi iborder ehlukanisa iZambia ese-Livingstone eVictoria Falls esehlukanisa lathi inkosi uLobhengula yayisayinela ngo-1888 ukuthi iborder esiyibangayo leZimbabwe kumbe ngithi leMashonaland inkosi uLobhengula yayisayina loStaliyanda Jameson ngo-1891, umbutho wayo ungakachithwa mhla ka-4 November 1893. Kungakho ke namhlanje sikhona kuyona le ndawo sizocacisa indaba eyinsindaba phendule yokuthi abakamthwakazi sebefuna ilizwe labo. Size lapha nje namhlanje ukuzokhuluma njalo sikhasa ibandla lomkhonto wesizwe eliphethwe ngubaba uJacob Gedle Isihlekisa
uZuma okanqamalala indaba silichasa leli bandla silichasela ukuthi sikhangelele ukuthi njengeMthwakazi kuyilona kanye ibandla elingasincedisa ngoba sinanzelela ukuthi umkhonto wesizwe ulembali emuva okusebenza lebandla lakwethu elalikhokhelwa ngubaba uJoshua Mqabuko Nkomo ibandla lezaphu elalombutho wezipra kanti ANC ilombutho wemkhonto wesizwe military wing okuyikho lapho obaba uJacob Zuma ababekhona obaba uChris Hani ababekhona obaba uOliver Tambo nawo wonke amaqhawe abekhona kubandla leANC lombutho wemkhonto wesizwe military wing. Sesinanzeleleke ukuthi ibandla leANC elikhona namhlanje selithengisile ama-founding values and principles ekade engawebandla le-ANC ibunjwa lemuva ngo-1912 ngabobaba uJohn Dube labanye asebadlulayo balala emhlabeni. Sikukhuluma lokhu ngesiqiniseko sokuthi emuva le ibandla le-ANC lihambisana lombutho womkhonto wesizwe thina siyizaphu silezipra bekulokusebenzisana okuhle kakhulu kukhangelelwe ukuthi ilizwe lethu nxa lithethe inkululeko maqala lizoncedisa iSouth Africa ukuthi layo ithathe inkululeko kodwa ke lokho akusayenzakalanga ngendlela okwakukhangelelwe ngayo ngoba ngesikhathi iZimbabwe sithethe uzibuse ngo1980 sibone uhulumende weZANU-PF ekade khokhelwa nguRobert Mugabe layina lo sekhona uEmmerson Mnangagwa osengupresident weZimbabwe sebevimba ukuthi umkhonto wesizwe leANC bezosebenza bekwele Zimbabwe ukuze bekwanise ukuthi bethole uzibuse wabo. Sabona ama-cadres omkhonto wesizwe leANC ebotshwa kwele Zimbabwe. Sabona izikhali zomkhonto wesizwe zithathwa kwele Zimbabwe. Amanye ama-cadres emkhonto wesizwe labe-ANC bebulawa ngendlela engayisizo ngenxa yokuthi uhulumende weZANU-PF wayesebambane le-apartheid government lebandla le-PAC eSouth Africa ukuze iSouth Africa ingatholi uzibuse. Kuyasimangalisa ukuthi ngalesi sikhathi samanje siyamuzwa upresident weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo Secretary General we-ANC ufikile Mbalula behulula amanga amakhulu betshela umhlaba wonke besithi ibandla le-ANC lasebenza lebandla leZANU-PF ukuze iSouth Africa ikhululeke. Sithi ngamanga aluhlaza lawo ngoba ibandla leZANU-PF alikaze lasebenza le-ANC lomkhonto wesizwe. I-ANC yasebenza lezaphu lezipra ngakweninqele kulomkhonto wesizwe military wing. Ngokunjalo yikho ke silapha namhlanje ukuzocazulula leyo ndaba. Ngizaciyela ubaba uNdlovu onguye owayekhona eyizipra besebenza lemkhonto wesizwe obaba uJacob Zuma ukuthi la athi fahla ngamafitshane. Mbonge mongameli. Uhambo lwalulude lamanje lokuliselude. Uhambo lokulwela umhlabathi obokhokho bethu sincindezelwe ngamabhunu. Namhlanje sesincindezela thina bodwa abasesishoneni sebesincindezela. Kuyinto ebuhlungu kakhulu. Asisawazi ukusho ukuthi sihlale emhlabeni wabokhokho sikwazi ukusho ukuthi sikhululeke sigcwele umhlaba wonke singabathwakazi ngendaba zokubana sikhishwe inyumbazana ngendaba zokushwa ukubana asifunakali kuleli lizwe labokhokho bethu. Ibingalulanga indlela yasema-trenches la namhlanje isendela indlela. Sisebenzisane kakhulu kakuhle kakhulu lomkhonto wesizwe. Ubungeke ukwazi ukusho ukuthi lo ngubani kube omunye ebheke emuva yomunye ebheke emuva yomunye. Kodwa ke iZANU yasihlukanisa phakathi. iZANU yakwenza ukubana singakwazi ukusho ukubana sikhululeke. La namhlanje singabathwakazi asikhululekanga. Siyabonga ke namhlanje ngoba even uCommander uJoshua Nkomo washo ukuthi hayi oginye izaphu uginye ipoison. Ingane zethu namhlanje zivukile. Ingane zethu zimi ngenyawo ngoba umlando lokusayimi abathokazi bangakhululekanga. Ungabuza noma yipi commander noma yipi uzokutshela impi esazibulayo, impi ezilomnqanda ezayenza ubana amabhunu abize ubana size etafuleni. Kwakungalulanga, kwakungakuhlanga, kwakukubi. Kodwa namhlanje yonke into ibuye enyovane ibuye iphendukele. Sikhishwa ngamabhunu efaka amagwala la
afaka amagwala ezanu embusweni, afaka amagwala ezanu ukusho ukuthi asiqoqodise asithathele zonke induku zethu. Ngiyajabula namhlanje ngoba iqiniso libekwa dandalazi, iqiniso libeka njengobana liliqiniso. Kubuhlungu ukubana sibe ngondebe sithebeni singabi lakho okwethu, sisithathwa ngabokuza. Engikushoyo nje ukuthi amashona ngabokuza bafana namabhono, amashona afana lo Douglas Ian Smith ngoba bonke bakhuluma okufanayo, bonke bancindezela abantu abamnyama. Bazitholile izindawo babuya bathathela lapha okhokho bethu labo baba abasuswa khona, babuye bangena bona. Namhlanje akufunekalanga umuntu wakoMthwakazi ukuthi abe nokwakhe. Namhlanje sithathelwa wonke amalungelo wethu esasiwasukele phansi wokuqala ukubana siyothatha izinduku sinqukuzana nabelungu. Namhlanje yithi esesihamba silala sivuka kwangathi akukho esakwenzayo. Bathethe iqathu lethu sizibra forces, sisilwa kanzima, basifaka bona. Lokho esikushoyo namhlanje ukusho ukuthi kuzodingeka ukusho ukuthi lapho esilala khona lalapho esiyaba sidibana lamathonga sibe sikwazi ukusho ukuthi leyo nto iyalungiswa. Silethemba lokubana manje izolungiseka leyo nto esikufunayo indawo yabokhokho bethu, esifunayo izwe lethu, esikufunayo ukungancindezelwa insuku zanamhlanje. Sifanele wonke amazwe alozibuse sikwazi ukuthi sikhululeke sihlele emakhaya mongameli. Siyabonga njalo sifisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi sihlezi lapha singabantu ababulawa ngumbhuqazwe esingathi yigugurawundi genocide eka 1983 eyaqala mhla ka 20 January 1983 yayaphela ngo87, kuthi ukuthi umbhuqazwe lo wadonsa iminyaka engaba ngo5. Uplanwe libandla leZANU-PF besebenzisana labo Britain, besebenzisana le-apartheid government lapha kwele South Africa. Why babekwenza lokhu? Babekwenza lokhu ngokunanzelela kumbe ngokufuna ukudestabilize ukuthi umbutho we-ANC uhambisana lomkhonto wesizwe bengatholi ibase kwelika Mthwakazi ngoba izipra kakhulu njengoba yayikhokhelwa kakhulu ivela kwele Mandebeleni, kuthi ukuthi ibase yomkhonto wesizwe yayikhona ngale kwelakithi. So ke bakwenza ngaleso sikhathi ukuthi bayifakele igugurawundi genocide ukuthi izobulala abantu besindebeleni abedlula inani elisingathi lona yi40,000 people. Kanti ngaleso sikhathi akubulawa ngamandebele kuphela, kwabulawa njengoba ngike ngathi ekuqaliseni ama-cadres emkhonto wesizwe, kwabulawa amanye amalunga e-ANC. Njalo kwakuvinjwa ukuthi lezikhali zomkhonto wesizwe ezazigcinwe kwelakithi khona ngale ngaphansi kombutho wezipra lezaphu iZANU-PF government, le-apartheid government bazifinyelele lezi zikhali okwenzela ukuthi umbutho we-MK le-ANC bengabi lamandla okulwa lesitha ngapha. Ngokunjalo sifisa ukuthi kwazakale namhlanje ukuthi umhlaba wasiphika, international community yakhangela eceleni ngaleso sikhathi sibulawa nguhulumende weZANU-PF, nguhulumende wamashona. Siyananzelela ukuthi lanxa abantu abanjengabo baba uChris Hani bedlule emhlabeni babechila ukuthi nxa iSouth Africa ingathatha uzibuse umuntu omnyama azibuse, kuthi ukuthi balomlando okuyalungisa indaba yamandebele okuyindaba namhla lokhu eyikho indaba engakalungiswa. Kungakho ngokunjalo namhlanje sifisa ukuthi indaba le icace ukuthi silabantu bakithi abanengi ababaleka kwele Zimbabwe ngomnyaka 1983 kusiya ku87 bebalekela umbhuqazwe, abanye bangena kwele Botswana, abanye bangena bazophephela kwele South Africa ngoba le gugurawundi genocide leyi yayibulala kwasani wonke umuntu otholakala kwele Mathebeleland, yayibulala iqeda abantu bakithi bazocatsha ke kwele South Africa. Ngokunjalo siyayibonga ke iSouth Africa ngokusigcinela abantu bakithi ngaleso sikhathi kunzima ngoba kwakulandelwa bona bana ubudlelwano bayizolo bokusuka kwenkosi yethu umzilikazi kwele South Africa esiya khona le kwelakithi, kwalandelwa njalo udaba lokuhambisana kwe-ANC nomkhonto wesizwe ibambisane lezaphu lezipra. Kuyasidanisa namhlanje ukuthi amashona wona lawa ayiwo
ancindezela ukuthi abantu bakwele South Africa bengatholi uzibuse, yiwo asetshakala kwele South Africa, yiwo asebambe amabhizimusi wonke eSouth Africa, yiwo asebambe imisebenzi wonke, yiwo asebambe ngitho lama TV station. Ungangena kubo SABC kubamba amashona, ungene kubo AN7 kubamba amashona, ungene laloba yisiphi station sekwaza bomabona kude eSouth Africa abambile amashona, abambe ngaliphi ngoba ngakwelinye icele nxa esicotsha ngale kwelakithi kwelika Mthwakazi athi wona abantu besindebeleni ngabe South Africa bavele South Africa, wona kuyini asebekulandela eSouth Africa bezokufuna ngoba bengela budlelwano. Njalo sifisa umhlaba ubekwazi ukuthi amashona ala sabelo kwelakithi la kwele South Africa ngoba bona imbali yawo bavela eEast Africa, bavele emazweni njengabo Tanzania. Likho lanqabe plana umbhuqazo wegenocide bancediswa ngupresident wakwele eTanzania uJulius Nyerere onguye owaplana igugura labo Robert Mugabe ncisana labo Britain beze bethumele iNorth Korea 160 military instructors ase North Korea ukuthi zibuye zizotraina amabutho ayezobuya kumbe imilishiya eyayizabulala abantu besindebeleni ngegugura betraina amamilishiya ayedlula 5000. Konke lokhu sithi makuqonde yiMthwakazi Republic Party ezokulungisa ukuthi mali buyele kubanikazi ilizwe esilifunayo elika Mthwakazi. Kungakho namhlanje sikhetha ukusupporta ubaba uJacob Zuma lebandla leMK Party, sinanzelela ukuthi nguye kuphela kubantu bonke esingathi ama-godfathers ase-Africa ku-Southern Africa osesele yedwa omele iqiniso. Phose bonke laba abanye abaseleyo akade behambe phambili singathi ngama-6 authentic liberation movements agoqela iSWAPO, ANC, aboZAPU lamanye ama-liberation movements, nguye yedwa osesele ongamela iqiniso hayi kuphela lokulungisa iSouth Africa but lokulungisa iSouthern Africa yonke jikelele, ngoba la abanye abakhokhela bakhona bephetheyo baphethe amanga, baphethe iagenda engasiyabo. Ingakho ke namhlanje sithi babukele emakhaya, asiyibambeni, sisupporteni, sichaseni ibandla leMthwakazi Republic Party. Ngakweni incele sigqugquzela ukuthi abantu mabasupporte ibandla lika Baba uMsholozi, ibandla lomkhonto wesizwe party. Ngiyabonga.